Adom TV Premtobre Kasee na oguso ehwe ya toso de makwaye nsam foforo mu no hene ya wo Asamakese osaber maduda ko ya wotoso miensa se enei adehua ne adekire ho ensam won mpasua so no eba form ni nyina ne se wo munhia akyerkyerefo ne ma ne de ebi wo hode na akyerkyerefo no ene ye wo mo hawo na ne Adom Kasee edi nkomoyi Osaber ma eduda ko ene ne manfo ne mpanyimfo a wo Asamakese ebu mu edi akwasidai ene ode sansemi atudwa ohini kasaye mu ene wo kire mu se de checheni ba ko ekira adesuafo bebre yade no emoa ya ne sente edi sunsan so oboni bebre eja adesua so ewo ekurum honomo sebe ya sa hawo yi so beti enti no Osaber ma eduda ko ede adesrede ato abayan ni mu se won fa chechefo dodo na emra wo no mu kurum honomo Osan fasa akonya no so eda de sedeto awofo animu se eya se school sa o ma esuade wo mu no wo parent teacher association meetings a wo modi ase wo de wo hu be hyemu sabe ya wo be hunu wo ma no modembo e wo school mu awofo no so a yenko parent teacher association ma kansa mo ya ka sio in say akonego wono ma sio onyade sio dia se school be via se otoko amande so ba 7 sio na eche so bolma ebe ese ema osan use counters kakra lo isunade na eno akolano so ontumia na ye use asemi se ditio sio onolo pensao sio kina se obi ka sama ene ho na ni ye na ayeti ase sio obi ka ni dia ozo o se de no ka ma ti ase sio akolo no bi ho ma o mu hia mo sio o hia systems o learning difficult enye ni ti na o sio ye ni ya yesinti ya yesu bi akodam sio wow additional enough himself. But what by all no o classroom aba ko mi no on your water say sio obi nso dia ade se bo wa sana water sio na program no you need teaching assistants wa sio teacher ni ba ko o che ko ali be 50 minutes sio o ye homework no o ma ke ko na